Odlično polufinale. Rusi protiv Mehatrona. Izgrađeno od najraznovrsnijih materijala. Veći deo materijala, naravno ne mislim na elektronici, to su ozbiljni servomontologi koji se kupuju naručuju, tako reći, ali paleta materijala priručnik je od starih kanti, plastičnih, limenih. Izgledam u bagresnji i radio baš kako treba. Da, ovo je bilo sad. Koliko vidimo dostojanstveno izgledi pesama i znamo je to dovoljno za pobjedu. Znači, za sad kako mi se čini, ekipa emisije je pokrenuta. Sad si još maliki. Da li će da biti namerno uravnje? Nije te uravnjeno. Nisu trebali djelati. Što se dešava? Opet brojem. Srbije u Robotici, neviđenje da je. Ali vidim je rezultat, a ovo finalno sve sve